Atras na, Awi. Awi, atras na siya, Awi. Undergo rigorous training to guarantee superb workmanship. Here, party people. Ayan, we are here sa Toyota Butuan. And natay ko ano nga sa ka-blessing. So, thank God kay for how many years nga trip na achieve ra gyud. Salamat gyud sa inyo. Kahit saan sa pamimigay mo tan, dali na. Ay maayo. Sa tanan niya mo nakita diri asa maayo. May pan car Tibulok. Ay maayo nga sakyanan. highlight. Highlight. Ay, ace. Ay, ace day. Ace. Ito yung Ace. Ikaw, unsa man pud nimong sakyanan? Ha? Unsa man pud nimong sakyanan? Ano ba? Spell Innova. I-N lang. Kaon sa kita. Unsa yung spelling otro? I-N. We are here guys sa lobby. Paabot kami. Ayan. Pack mo dere. If you see. Ayan. Papalpak na dere na. Ayan guys. Sapit na. Ayan. Yummy! Pagtang din. Yummy! Ano ang yabi na? Naku taon. Naanang yabi guys. So, stay tuned. Tanawan. Sa mga may kalindot. Ayan. Siya, manana siya. Atras na, atras na. Iatras na. Iatras na, naana siya. Iatras na. Iatras na, Awi. Awi, iatras na siya, Awi. Undergo rigorous training to guarantee superb workmanship. Using Toyota genuine parts. Yay! With the same strict standards of newly assembled Toyota vehicles, our workshops can effectively diagnose and fix your car. Bell na may. Bell na may. Dali. Bell na ta. Ta. Bell na ta. Dali na. Happiness. Thank you and congratulations to Mr. Ronald Timogan for purchasing Toyota FJ Cruiser. Welcome to Toyota Butuan family. Yes. Oh, nara siya oh. Sa oh. Oh. Yes.
sakay na mo. Yes, get Ayan. your brand new FG Cruiser. Yay! Enjoy kayo sa ng FG Cruiser. Yes, comment down Thank you Lord sa mga blessings nga mong gihatag. Ayan, so I think that would be the end of my vlog. Thank you so much for watching. Thank you so much for spending your time with me. Please give this video a thumbs up and hit the subscribe button. And once again, this is Christian saying life is too short, so smile while you still have your teeth. Happy good day everyone. Bye!